kwa kupeana pesa, kwa kuongea na wengine na wale wanatenda. Ikiwa hawatasikia na wachukue hii serious, tunaendelea tumejipanga kupata wasee kabisa wakina mama ya miaka kati ya 90 na 100. Wasee wanaume wa miaka 90 mpaka 100 wafanye maombi, wanafanya bila nguo, wafanye maombi kuhusu hao watu. Bila wataomba wao ndio wanajua wataomba namna gani. Na pahali wataombea hiyo maneno itapangwa. Utatafutwa pahali watakuwa alafu wafanye hiyo maneno. Kwa hivyo tumekasirika sana, tunasikia mbaya, tunataka ikiwa iko usuri yeyote ile itafanyika, wacha hii maneno ikome na ikome milele. Jina ni James Matundura Haraka, mwenyekiti wa Abagusi Council of Elders, ambaye tunaita kwa registration yetu na Abagusi Cultural and Development Council. Hii council leo imekutana members wetu wale viongozi kutoka Nyamira, kutoka Kisii, tumekuwa hapa kwa wingi kuja kuongea juu ya hili jambo lilitendeka huko Keumbu. Hilo jambo limetukera kabisa, tunalia kabisa. Kwa sababu mmoja wetu amekufa huko. Na hatuwezi furahia kitu ya kukufa. Kitu ya pili, wanawake walionekana kwa hiyo incident. Ni kitu hatujaona, tumeuliza mpaka hata wana kanisa mbalimbali, pastors wetu wamesema hawajasoma Biblia yeyote inaonyesha wanawake walikuwa wanapigana namna gani, walikuwa wanabeba mikuki, walikuwa wanabeba rungu, walikuwa wanabeba mawe. Hiyo kitu hatujasikia maishani yetu, lakini kilionekana huko Keumbu. Vile vile mambo ya watu, vitu ya watu vimeharibika. Hiyo kitendo ndiye imetuleta, tunasema hatutaki kusikia hii kitu tena. Ikome na ikome milele. Wasee wamekasirika, wakina mama wamekasirika, lakini tunataka kusikia msimamo ya viongozi wetu. Viongozi ya MCAs, viongozi ya wajumbe, viongozi ya senators, viongozi ya women rep na viongozi ya our two governors. Hii kitu wamekiangalia ama wamekisikia ama wamekichua kwa njia gani? Na ile maongeo mengine ya udanganyifu, watu wasifikiri, wasea wafikiri, wanafikiria na wanaangalia ni kitu gani inatendeka. Kwa hivyo tuna raani hiyo kitu kwa kila njia, na tunataka kuuliza county commissioner na watu yake yote waingilie hii maneno. Tunataka kusikia msimamo wa serikali. Hiyo tuna demand, tunataka kusikia hiyo. Alafu viongozi yetu nimesema tayari, tunataka kusikia wanasema nini. Na tunashukuru wale Wanyamira wachache ambaye wameongea juu ya haya mambo, ambao ni MCS waliongea kwa niaba ya council assembly yao, walisema, tukafurahi kusikia vile walisema. Wale viongozi wengine kutoka huko wamesema tunafurahia. Na hao wengine ambaye wananyamaza kujifanya ni wazuri, wacha na wao waongee. Wacha waongee, ni viongozi wetu. Na tuna promise sisi kama council ya Abagusi tunaheshimu county yetu ya Kisii, ya Nyamira. County zetu mbili tunasiheshimu. Serikali kuu tunaiheshimu. Kwa hivyo kuleta fuja ya aina hii, kuchafua majina ya watu yetu, kuchafua jina ya community yetu yote, hii hatukubali na hatutakubali. Kwa kupeana pesa, kwa kuongea na wengine na wale wanatenda, ikiwa hawatasikia na wachukue hii serious, tunaendelea tumejipanga kupata wasee kabisa wakina mama ya miaka kati ya 90 na 100. Wasee wanaume wa miaka 90 mpaka 100 wafanye maombi, wanafanya bila nguo, wafanye maombi kuhusu hao watu. Bila wataomba wao ndio wanajua wataomba namna gani. Na pahali wataombea hiyo maneno itapangwa. Utatafutwa pahali watakuwa alafu wafanye hiyo maneno. Kwa hivyo tumekasirika sana, tunasikia mbaya, tunataka ikiwa iko usuri yeyote ile itafanyika,
wacha hii maneno ikome na ikome milele, na watu watafute viti kwa njia nzuri, sio kupitia njia ya kupigana ama kuua watu wengine, kwa sababu mmoja wetu ameaga. Na wengine hata biashara huko Kiambu hawafanyi biashara, watu wamegoma, wanakataa, hawezi nunua hata kitu huko. Sasa hiyo unataka waishi namna gani? Kwa sababu yako hata ni uongozi unapigania, uangamize watu kwa kutafuta uongozi. Kwa hivyo hiyo tumekemea, na hiyo ndio msimamo yetu, na meetings zitaendelea kuanzia kesho ngine mpaka next week. Hatutawaambia tutafanyia wapi na wapi, lakini iko mikutano itaendelea ya kukataa hii kitu kabisa, ili kitoke kati yetu, tuwe na peace kama ile ilikuwa inakuwa hapo mbele. Tulikuwa na peace ambayo ilikuwa inapendwa na ilikuwa inategemewa na sehemu zingine, watu walikuwa wanachificha hapa Kisii. So hiyo ndio msimamo yetu, na tutaendelea kusimama hivyo bila kuogopa. Wale badala ya kuua kijana kama yule waliua, wangetafuta wazee ambao tumemaliza maneno kama sisi, wamalize hapo kiwa wanataka. Weza wao kuua watu wa miaka kidogo kama ile, hata ni uongozi unatafuta, hiyo sio njia nzuri. Hii ni